ubaba uBishop nomama uBishop, ubaba umfundisi uLambo nomama umfundisi uLambo, abaholi bonke umama nobaba, bese kubobaba bonke omama, abantu abasha, ingane ezincane, abasebenzayo bonke nomama ongade siphathele uhlelo egameni likaJesu. Praise the Lord. Praise the Lord. Angifuni ke bazana ukuthi mina engabambezela esikhathini sizoya straight ezweni lenkosi. Jeremiah 17 sifunda amavesi amabili u7 kuya 8 bese siya na uGenesis u16 uverse 3 kuya 6 verse 3 kuya 6. Ngizozama nje ukufunda ngokusheshisa bazalwane. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Jeremiah 17 uverse 7 kuya 8 wakhona siqala kubona bazalwane. Ubusisiwe umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova, ngokuba uyakuba njengomuthi otshaliwe ngasemanzini, ozenabisa izimpande zawo ngasemfuleni, ongesabi lapho kufika ukushisa, amaqabunga awo abeluhlaza, angabi naluvalo ngonyaka wesigagadu, anganqamuki ukuthela izithelo. ElesiNgisi lona lithi, Blessed is the man who trusts in the Lord, and whose trust is in the Lord. For he will be like a tree planted by the water, that extends its roots by a stream, and will not fear when the heat comes, but its leaves will be green, and it will not be anxious in the year of drought, nor cease to fail, nor cease to yield fruit. Bese siya lapha bazalwane kuGenesis u16 uverse 3 nje wakhona soqala bona bese sigcina kuverse 6. Okay, lithi Now Sarai Abram's wife bare him no children. Okay, ukufunda lesizwe ngoba uyafunda uzana lesizwe. Aqala lesizulu emini. uSarai umka-Abrama wathatha uHagari waseGibhithe inceku yakhe, wamnika u-Abrama indoda yakhe abe ngumkakhe. U-Abrama esehlalile iminyaka 10 ezweni laseKhanani. Wangena kuHagari wakhulelwa. Esebonile ukuthi ukhulelwe, inkosikazi yakhe yadeleleka emehlweni akhe. uSarai wathi ku-Abrama, okubi okwenziwe kimi akube phezu kwakho, mina ngakunika incekukazi yami esifubeni sakho. Kepha yona ayibazane ngasephele. Kepha nxa isibonile ukuthi ikhulelwe, ngase ngideleleka. Praise the Lord. Amen. Ngizofunda ngesingisi lelo kodwa siyalibona bazana ukuthi athini. Elamavesi abazalwane ilezi indaba ezimbili uNkulunkulu ayivusile enhlizweni yami kakhulu usuku engitholile baphathi bami. Ngizokwenza lokho nje ukuthi ngikwenza bazana bese ngihlala phansi. Kunendaba ezimbili abasifundile asiqale kuJeremiah chapter 17 la izankulunkulu likhuluma ngomuntu elithi izikaNkulunkulu ubusisiwe, a man who trusts in the Lord, a man who puts his conversion, who puts his confidence in the Lord. This lowo muntu obeka i-confidence yakhe noma lowo muntu othemba kuJehova uyafaniswa njengomuthi otshaliwe ngasesihlahleni noma ngasemfuleni, ukuthi makufika isikhathi sedrought noma isikhathi sokuthi ingabe khona imvula bese wona uzenabisa impande zawo zehle ziye ngasemanzini omfula khona isihlahla sizokwazi ukuthola amanzi bese siba green njalo. Ngithanda lapha umusuyoqeda lithi he will not fear when the heat comes. So makufika ukushisa akayikwesaba. Liqhubeke lithi angabi anxious ngonyaka wesigaga. Kukhona isikhathi esifikayo sokushisa akasaba kanaqala bese kuba khona unyaka
la kungafikanga khona imvula kodwa akabi naxhala nalapho uyama athele izithelo khona iversion ethi uthela without fail kunonyaka we-drought kodwa iqabunga lihlaza bese kuba nonyaka onganalutho navula nalutho kodwa yona ayiphuthi lesi sihlahla ukuthela isithelo amanzi awekho kuyabonakala ukuthi amanzi awekho kodwa khona isihlahla esimile sagxilisa impande zawo zajula zayomoma amanzi ngasemfuleni sami isihlahla abantu bayabuka ukuthi sahlaselwa isomiso kangaka kodwa lesi sihlahla iqabunga lokulinile lihlaza nonyaka wonke lokusithelile njalo khona isikhathi esifikayo isikhathi esifikayo kufika ukushisa khona isikhathi sokushisa esifikayo kodwa lithi zikaNkulunkulu ohleli nomomile otshaliwe ngasemanzini asifike isikhathi sokusaba noma kufika isikhathi sokushisa noma kufika unyaka wokuxakeka kungenamvula kodwa lo akabi anxious niyakwazi ukuba anxious bazalwane ukuba anxious ukuthi ukhathazeke ingekho into ebambekayo nethinte ugula kodwa uguli uyaphila kodwa uphili ukhona kodwa ukho uyabonakala kodwa ukuxovele la ngaphakathi hayi ukuthi kufika isikhathi sesomiso siyabona ukhona esontweni ukhona ulongo ukhona njalo kodwa isomiso siphakile kodwa iqabunga lihlaza masithi siyasondela isithelo sikhona khona abantu abanjalo bazalwane uyazi i-anxiety uyazi iphatha uphakathi nabantu umekhaphile umuhle kubonakala ngathi yonke into ihamba kahle uphuma endlini yonke into ugesi uyakhanya bonakala ngathi konke kuhamba kahle nathi masibuka umekhaphile ungathi ugqoke kahle ufaka uphinki no-brown wafaka nebhande nesikhwama esimeshayo kodwa la ngaphakathi khona into emilayo la ekhanda owaya baphithene simasibiza igama lakho uthola ukuthi awuzwa size sithi uyazimba hayi yini anxiety ikubambe ngaphakathi unabantu abaningi kube ngathi wedwa umuntu abuke kube ngathi ubuka wena kukhuluma umuntu phambili kube ngathi ukhuluma nawe i-anxiety ikubambile uyayazi anxiety ikubambe kube ngathi umphefumulo ozophuma lapha ezikhondo lwami mhlawumbe naniyazi leyo nto khona into ekiphathe isimo sikubambe uzuzwe ngathi hayi khona into ezosiphula la phezu kwekhanda ubona ngathi ingqondo yakho izosangana ngoba usuqabange kwaze kwafinyela lapho phela khona ucabanga kwakho usuya kubantu bonke ocabanga ukuthi bangakusiza usubuze naku-Google wabuza naku-YouTube wabuza nabazwana ukuthi umuntu olingwa ngalo hlobo wenza njani kodwa yangafiki isisombululo seni kodwa lithi zikaNkulunkulu ubusisiwe othemba lakhe linguJehova uyofanisa nomuthi omile esikhathini sokushisa kodwa iqabunga libe hlaza sekufika isikhathi la ngekho khona mvula athela iy'thelo sisondele sazi ukuthi wehlelwe izimo sithi sozwa ukucomplaina sikuze ukuthi hayibo uthi ngimbone muhle kakhulu uJesu
uNkulunkulu sihlangana nabantu abathathu lapha. Ku chapter 15 sihlangana noAbraham ebizwa uNkulunkulu emtshela uNkulunkulu ukuthi Abraham ubusisiwe ngesibusiso esimangalisayo. uAbraham uthi kuzongisiza ngenkosi ukubusiseka ngingenayo indlalifa. Into zami ziyodliwa umuntu omsebenzelayo. Uthi uNkulunkulu ngizokunika indodana izinzalo yakho yobaningi njengehlabathi zolwandle nanjengengane zezulu. Uyahamba uAbraham nalowo mazwi angazi noma wamtshela umkakhe noma kwenzakalani. Kodwa sifunda lapha ku chapter 16 la uLobhudana usala khona. Esenza Abraham ngoba uNkulunkulu ungcishile abantwana. Ngena la kuHagari. Khona mhlambe ngenzeka ngivula ngaphezulu ukuthi ngenzeka ukuthi ngithola ingane ngaye. Kwakukuhle besahleli bonke ngithi bazalwane. NoSara ngicabanga ukuthi wathi mebheke ebantwini abakhona endlini yakhe njengomedem of the house. Wabona ukuthi engathi uHagari umuntu oright ukuthi angathola ngaye ingane ngithi bazalwane. Wabona kuyena ongathi hayi engathi le ngane eshembe ingathi iphethe kahle engathi le ngane ingane right isebenza kahle ikhuthele iyangihlonipha engathi hayi no ingane eright uSara unamandla uphethe la ekhaya ushade nesikhulu sala ekhaya unamandla onke futhi unamandla okuthatha isisebenzi sakhe asinike endodeni yakhe kanibonga malenkosi noma esefika endodeni yakhe uyayitshela ukuthi lalela Abraham ngicabanga ukuthi thatha nangu umuntu hlezi uNkulunkulu angiphi ingane ngaye Abraham naye akabuzi okuningi bazanisho njalo iziNkulunkulu ube senza njengokusho kwamkakhe uma ngithi uSara unkosikazi onamandla wabe senza njengokusho kwakhe uAbraham uma senzile uAbraham ngoNkulunkulu wenza umusa ngempela uHagari wavele wakhulelwa lithe lesingisi ngiyalithanda lesingisi mase khulelwe uHagari ube esembuka kambi uSara alibonga malenkosi sinomuntu la ekuthiwa uSara ongenakho ongenakho sebone ngathi uNkulunkulu sekudlula isikhathi esiningi kungenzeki ake sizame okunye okuzokwenza ukuthi kwenzeke sinomuntu ongenakho unamandla unama-means unendleko yonke unendoda unakho konke kodwa ingane engekho lokho kwanganela kuSarayi ukuthi khona konke ingane qha engekho kwanganela ukuthi ingane yonke engekho wangabuka ukuthi unakho konke wabuka ukuthi ingane ayikho alibonga malenkosi bese kuba khona uHagari uNkulunkulu kwakukuhle na uHagari engenangane eyisebenzele kodwa kwamane konakala izinto uHagari esekhulelwa waqala wasedelela uSarayi wambona ukuthi awuyini wena ongenakho mina ngina hayibo khona abantu besebetholile bese beyashintsha bebengathandi bengathobeki lana ngoba bethobekile ingoba bengenena hayibo bekumnandi behlelisana kahle wazwabonakala efanelekile ukuthi ayiswe endodeni kaSarayi ukuba umama uzothola ingane ezoba ekaSara wabona uSara ukuthi hayibo nansi mhlola yami nangu umuntu esengijike lingakafiki ngisho ukufika ingane lithi kaNkulunkulu wayesebuyela kuyena uSara wathi we-Abraham lobubi eseningenzele kona kumayelana nani usethi u-Abraham bephendula uthi lo uyisibenzi sakho yenza kuye njengalokhu wena uthanda alibonga malenkosi lithi kaNkulunkulu uSarayi waqala-ke wabe semgqilaza uSarayi lo uHagari ayikho indaba yami lapho kodwa uma uqhubeka nendaba bazalwane uma ufunda uchapter 17 mangingaphosisi lithi zikaNkulunkulu wamhlupha waze wabaleka uHagari wabaleka wayehlala ngithi uma esebalekile sehlala ekhala bazalwane uNkulunkulu waqhamuka kuHagari esehlane waqhamuka umuntu obalekile wabalekela edelelile la esuka khona wazimvula uNkulunkulu lithi izwi kaNkulunkulu uHagari mesekhulumile noNkulunkulu wamtshela indaba zakhe alibonga malenkosi uNkulunkulu wakhuluma straight noHagari wamtshela ukuthi le ngane oyikhulele nayo uzoyibuyisisa phindela kodwa lapha uyosebenza kuSarayi kodwa le ngane oyithwele ngizoyibuyisa izoba nkulu izoba naloku uHagari wathatha izwi uNkulunkulu amnike lona wathi ngoba ngimbonile kakhuluma isigcile sakhuluma amazwi lo mntana kuthiwa
ngimbonile ongibonile lithi sikaNkulunkulu ababezongitshela ngokuthi iSodoma neGomora lizobhubhiswa kwasho ukuthi khona indaba esele khona ongalazi ikusasa lakho ukuthi limi kanjani alibonge igama leNkosi lithi sikaNkulunkulu bathi besaxoxa Abraham nengelosi bekhuluma konke lithi sikaNkulunkulu bathi besebekhulumile uSarai wambuza lawo ingelosi yambuza Abraham uphi umngakho wathi ubhize etendeni usenza ukudla kanti uSarai umile ngasemnyango etendeni uzolalela lithi sikaNkulunkulu wakhuluma ingelosi yathi ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo uSarai obesethola umntwana useyahleka uSarai ukashile ubeseyahleka uSarai bese ingelosi ibuza uAbraham ithi uhlekelele uSara bonke igama leNkosi lithi umbone kanjani uSara ngoba ukashile ngaleko akukhulunywa naye akuzokhulunywa ngeindaba zokuthola ingane kodwa uNkulunkulu mezokutshela indaba zakho uthe hambele olunye udaba azohlangana nawe kwakuzokhona ngokubhubhiswa kweSodoma neGomora kodwa kwasikhona umuntu olokelangazelela ukwazi ukuthi ngeyami impilo kuyokwenza nangu uHagari ngimbone sebuya yebo yena useyahlonipha sesihleli kahle nansi ingane yakho uIshmayeli uyakhula kodwa mina okwangona kumi kephi kwasho ukuthi sikhonza uNkulunkulu okubonayo obona the deep cry of your heart obona your deepest desires lapho bengaboni khona obona ukashila abantu bekuvimbelile ukuthi ungasondeli lithi kaNkulunkulu yini ukuthi le ingazi ukuthi uJesu engeyezwa ukuthi uJesu uyadlula yayingamboni yamemeza bathi awuthule kodwa yamemeza yathi ndodana kaDavide ngihawukele yathi siyabona kanjalo noSara kwangamela zokhuluma nengelosi yangamdirect yangakhuluma naye kodwa kwasho ukuthi uNkulunkulu kusophile ukuthi kuyisikhathi ukuthi uSarai athole ngekusasa lakhe ngizokhuluma nomuntu ozofuna ukuzwa ngabaprofethi ngekusasa lakhe ukuthi ikusasa lakho alikho abaprofethi kodwa ikusasa lakho likulamazwi ukuthi otshaliwe ngasemanzini otshaliwe ngasemfuleni wezenabisa izimpande zakhe to get water from the streams of life awudingi umprofethi ozoprofetha phezu kwempilo yakho awudingi umuntu ozovula ikhethini akutshele ukuthi ikusasa lakho linjani kodwa khona incwadi onikezwe yona ukuthi hamba nawe uye ekhaya uyifuna uthi Nkosi uma ngabe uSarai wahlala kwaze kwaba 13 years isikhona ingane eyamhlukumeza kangaka wambona sekasheni uNkulunkulu kangakanani mina ngikhona nginoJesu egcwele enhlizweni yami siphila ezweni bazalwane kuyahalaleka ukuthi uye kulezi inkonzo ekuthiwa uzotshela indaba zakho kuyahalaleka ukuthi nawe uthi hayi izinto zami seyibhede kakhulu ngidinga umuntu ozongitshela uzongitshela ukuthi kusasa kuzowenzakalani uyahalaleka ukuthi hayibo ninesontweni akasike isikhathi sokuthi today is prophecy night this night nje woza nemali engaka because namhlanje uNkulunkulu ungivula ikhethini awudingi umuntu ozongivulela ikhethini kodwa namhlanje ikhethini elivuliwe ileli elokuthi othemba lakhe linguJehova umi njengesihlahla eselulela impande zaso umi impande zakho ungazelulele ngasemanzini okuphila uzobonakala ngeqabunga liwitherisha and dies kodwa uma ngabe uzenabisela izimpande zakho ngasemfuleni iqabunga lakho lokulihlaza njalo ulokuthela ithelo njalo ngoba uhamba ufuna abantu abazokubhulela uhamba ufuna abantu abazokutshela ukuthi hayi yini la ekhaya kushadwa yini kwenzakala la ekhaya graduate la ekhaya suthola umsebenzi yini kwenze njani kodwa lento ifuna abantu abazoza kule ncwadi ukuthi wena Nkosi uthe abathemba kuwe abanakujabhiswa nanini ababheka kuwe ubuso babo buyakhanya
uthembisile. Bese ugxilisa impande zakho. Ngasemvuleni. Uyigxilise. Kuthi kufika ukushisa uyigxilise. Kuthi kufika unyaka wesigagadu uyigxilise. Wena be concerned about ukugxilisa impande zakho. Njengoba kune challenge ingoba sizogxiliswa. Ukuthi impande azigxilile. Ngoba khona isikhathi esizofika esikushisa. Impande idinga ukufika zigxilile. Evuma ukugxiliswa. Njengoba kushungezwe abantu bayasibuza yini niye esontweni zonke izinsuku every Sunday kanti akuphumuli ubatshela ukuthi siyogxiliswa. Ngoba kubalulekile ukuthi sigxiliswe makufika lezi ikhathi banokube kubona umuhle nje. Banokube bakubuza sigxekela la kezweni wena wedwa nje kwangathi una batha awusebenzi bathi kanjani umuhle kanje. Ukugxilisiwe. It's not an honor ukuthi abantu umzali bakubone ukuthi uxakekile. Hey, kusiyami. It's not an honor. Umuntu ufuna ezwe ngawo ukuthi hayi kwakusebenza. Angathi ngiyabonakala ebhalwe la. Ufuna hambe etshela abantu ethi ayunamanga uthi akasebenzi. Ukunamanga babamtshela ukuthi kanti kanti ngithagcina kuthiwa akasebenzi. Khona abantu zalo uthola ikhono ukuthi ngifuna umuntu uthi yasa angazi ukuthi ubani ungasebenzi kodwa ngizwe ngibuza uSorenso ngoba wayefundele lento ekuthiwa uyifundele hayi ukuthi ufundela ngoba kuthiwa usebenzi ufundela kuthiwa wafunda lento khona inobazi abangasebenzi abafunda lento wayefundele kodwa ufundela ngoba unosizi ngoba lokusigxilisile Wonderful Jesus. Emlonyeni wakho lokukhulu ukuphuma ukuphila lokuphuma ukubonga uJesu lokuphuma ukubabaza yena lokuphuma ukujuliswa kwempande. Sizothandaza abazalwane sengiqedile. Sizothandaza abazalwane ukuthi nje bengizokhumbuza ukuthi nje ungakhohlwa ukuthi la ukhona uNkulunkulu uyakubona. Inhliziyo yakho lesifiso sakhe senhlizweni uNkulunkulu uyasibona uyasazi. Uthi uHagari ngimbonile ongibonile. Uthi uNkulunkulu okubona eqala before wena umbone yena sekubonile. Uthi ngimbonile ongibonile sengibalekile ngadelela ngenkodwa ngimbonile ongibonile. Bese qhamuka uSarai years later. Othi uthembekile uthembisile. Ngizokhumbuza lokho bazalwane ukuthi nje eyintweni zonke esuyithandazelile nosuyilindile asiyilinde sigcinile. Asiyilinde silwele ukulinda sigcinile. Singalindi ngokuma esontweni kodwa sizolinda sigxilisile. Sicela umfundisi athandaze.